Iran chuan a nuclear hmun pui te chu US in a ka chiat sak ne hle ti apuang he thu hi Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan chanchin bumi te ma a asoya US sian kan nuclear hmun pui te min ti chiat sak na sa hle ati ti chiat ni ma se radioactive zungzam pu chuak om lo thu Iran official ten an lo soi to bok Israel in Iran abeina hian Iran sipai senior commander somthum vele commander no pangdeu za somnga vel zerin nun an chana nuclear scientist somni pani zet an thibok ni a soi ani Iran deputy foreign minister Saeed Khatibzadeh chuan kan nuclear hmun pui min ka chiat saktu US ne na hian zangna domna kan phutlat ani ati US hian kan thil phut hi min pedu lo ani chuan kal phung dik takin UN a kan zual kowang ati bok Israel chuan Iran in nuclear asiam na hmun pui ber pakhat Fordo enrichment facility chu US sin ati chesom ne le ti official in aron puang thar ve bok Israel US thodun na wangin Iran in ban phak maya nuclear ral thuam anei tur chu kumtam tak chunga tan ti thuan op ani ta ti in asoi zui bok Iran in nuclear ral thuam hlo om siam konga ma alak chhun zom lo chuan Israel chuan thenom thani a in pe reng ti asoi US President Donald Trump chuan a in rol awangin Israel Iran in ka hayan rem ti ta ti apuan nu loka ram pani te hian an in rem na an bo chele ngal ti asoi zui ani kha khatia amor an bok feldon tre pe ti la ya borok aron sathar le ta khan Trump pa athin rim le a until ti that lo zia hi an hrelo ani ti in ang chuak hial Israel chu in beng dai turin ati zui ngal nge in ka hai puana ni nuwa po Israel chuan missile mangin Iran alaka pa Iran po in Qatar le Iraq rama US sipai mun puite akap ve boka in ka hai thuthlung paljut masazoga anin pu zui na sa hle in ka hai suak le rin duap tak zong ani kan hria tuangin Israel chuan Iran in nuclear ral thuam asiam chuak tak ngel dona akuta nuclear ral thuam om chuan Israel mai baka khovel pumta na hlo om dona ni ti in au chuak renga Iran ero chuan nuclear kan boi pui hi a thazonga kan ramta na man tur ani a ral thuam hlo om lam ani love ati ve reng thung Israel in sum zo ta lo chuan zu ni som pathum sang ni som ni panga atang khan Iran hi abei ta nge a Iran chuan sipai chakna manga ram pani in do na dik tak ani a kan thung rul ngei do na ni ti in ram pani te hi anin beizui ta ani kha Israel hlo thon ang bok a hlo ve wangin minute som ni panga o Operation Midnight Hammer ti ming voin US chuan Iran nuclear hmun pui pathum aron chuve tange a hetia US ber aron che ta ka chuan Israel Iran in beina hian zuai lam apan zui ngal ati thei ome Juni somni pali sang ni somni panga a khan US President Donald Trump chuan ni som pani chung Israel Iran in beina chu in ka hai puan ani awangin alo top ta ti asoya ni masala in ka hai puan ani don naya le puan ani nu lok thlengin in beina na satak a chuak zui ta tho hetia in ka hai thuthlung puan ani nu poan la in beizui chuan Donald Trump pa ati thin rim hle a Israel chu in sum turin a hrila Iran po achunga alom lo thu a hril bok Trump pan thin ur oka chak chuaka ram pani te aron biak thar le nuwa meu chuan in beina lian tham aum zui to lova in ka hai suak nia lang man chu in ka hai dik taka alo chang zui ve ta ani